Lecture Worshiping Natum Psychorally Jishu Christawi Asain Ashiwi Panidwi Ringa Pasla Misertele Jishu Christana Crosstumni Itumwi Wang Jotlak Aintimi Gala Ring Kalui Zimik Shor Jitangwi Wang Aina Itumna Worshiping na Ring Palak Aina Mayondale Gala Hi Awi Kati Awi Kajot Awi ringkalui zimi shoji mamalaila paning unjing kawai avu church na azi itumna Corpus Christi mayondale Jishu Krista na mi tingpangali mi gaza itumna John we chapter 6 we how pokli baka sampangra kathada mi bingjina ali aunga sakawai pahau kala mi bingjina horsakta Good Friday thanghon Jishuna pilot we mangali khaning tharan shouted howlu the vow Jishuna oktuli krahia Shiman gabaya Shiman gigaji kashagazawi aunga sagwai kramning na Ka mashiman gabaya karing Kamwi mi kawai Namangla imangla itum uklungwi aunga sagwai krana John we ka big sang tharuk Tuiza Hungpung da akli hanghaitle I gazing we aina gada karing kamuina Gachi gatana Hi shai aka Agatang mawaila ringra Okatui we ring kawai migi gichi Karing kamuijia iwi pasana Hi shalaka awi kashura bingjina Ngazek marok hawa Kathada mibahina awi asaina ashi Itumli mi bairikla kachia avuna nauli ne mi mangda mi rin mi da clay chili lang maida proho Jishu Kristana iwi asa shailu iwi ashimanglu kachi hi shalaka athumji hi wasaknali dangazek hawa chi wangaina Jishu Kristana John wi ka biksang tharuk tuiza Hungpung da kathumli hanglu shita Kajangkat aina ina natumli gahangna miwi naumayarawi asa mashayaka kala ashima mangaka natumili karingo homa lemana majut ngarum yangsa worshiping itumna Jishu Kristali kashura akasada ogatwiwi ringpa lumklawi shiman gapaya kashagazawi wang kangam kare bangkong yawri mangali khayaka hawai wi wang Jishu Kristali shudalega maningaka mashing man gapaya karing kamui brohowi wang mashun makwiling ningda broho Jishu Kristali shudalegla Jishu na oktwili krahia itumore kapumping wang jigat kawai krana adamakli yaran gadyawa aka awi ot ngarut kupser khai withili apple Chahongnao akli pamlaga Apple shai laka na samkhwing naw jin sai jaina apple ting rong jina naw chili yang laga ringpai gjiwa nawi ringpha chi thelaga an ringpai khale laga naw jina raga khai tharan khram ga daily cha thuiwa naw jina cha thui khai na ting rong jina ningjot lakhawa jiwi thile jingkum khani ga thum wi thili migujung khana naw chili shur laga hanung li rasai Tingrong Jina Paninga now he ilimatay milabai da ka Adama Patuda now Jina Ali Ningai Milkatza Twiwa Jiwitili ka lelaga now Jina Tingrong Chili among and a para lurasai Tingrong Jina Ali Yang Laka Ringapang Hawaii Malaytua Kanau Jina Ningjot Lag and our Mangali Ranganinda Hitada Hanga O Tingrong Adam gachida nava iwangba pashun haya ka azwa I cross darka salak haira ka semkwik vai ting malay tuwa dahanga jiwiwang tingrong china ali hita dahanga taga ili tu khwila ka cross sebuno gajiwang now china tingji tu khwida cross semkwik vai zathuwa khalelaka tingrong angum avujina Kapungli yang gagatharan awi yaron gatia waji cross tung ni kang wisai
Chi Taylor ka awi ning maka ben awi ninga jot hang vaim lay to the jab sui hawa. Kani thang tamang ting hawa. Gagatung thang gahorna gaproda tingum avujina yangaga tharan awi yaron gadewaji hojang ri aina awi mangali na nisai. Lega Shimrei shipping. Gathara puga pya damli itumna shikasang pong shoka. Jishu Christa na mala drarang laka aina dangda awi gati pong shokli. Jishu Christa we asa aina ashi samga pangtharan. Awi gati pong shokli gajia Jishu Christa lingarumda gati. Gati jaga itumwi more we aina. Gakaram kangamar pasarin ningjang we aina gati Jishu Christa we bang jigat kashabli kahangna. Gati hina gatang maning ne ka how gapokana. Gatang makavai karing sampang kavai Jishu Christa na itumli reida tuhaira kala itumli shula da hodale. Gathara Thomas Aquinas Church we abada hitada hanga. Gathara puka paya kala Jishu Christa na cross tung li gatihi ngarai chai kala hi ishi church we shikasangna Jishu Christa na az nali iling handale I cross ning janglak dele itarka salak haira cross ka sem kawai ting malay tura na king hangara Ashima shokla hui kami malemna gajia Hebrew chapter 9 verse 22 li hang haidale ayin we atishuda ashina tharng sakpapama Ashima shokla pyo kamini malemana jiwangaina ashima shokla hui kami malemna Old Testament we adamni itumna paga sampangra kathada pamon pingna Awi more vivang kala awi mi bing we more vivang the shikai tighted laka proholi chigat kala Exodus ka bigasang trada kani tuiza maguda akawi aina hapok laka ka batharan itunay da sampangra kathada Israel law bing na Moses we kahanga nada magan kami sa tighted da ashiji kwilaga kamong tingni nyaw jaina Prohona atumena magan tui hailaga Egyptian now being li shouted kavai tui haukala Azi to me sherva bingna say yao matai tat lumina Gajia Hebrew chapter 10 verse 12 liga behaidle Christana akashida puga piali more pyo shapa Kala ava barewi yashong bandale Kala Hebrew chapter 10 verse 18 liga behaidle Saikor pyo khai withili more kang tui vai puga paya makana lumana Christana Hungputli pupya vai gazang jia say yao dai that vai gazang maning mana ka awi mirin awi ashi itu more ka pungbing wang jigat khawai gazang na machut ngarum yangsa Jishu Christa na awi ashi na itumni hui kwimi haira ka itumi shikasang awi legashi kya ka itumna pongshok dale la itumi mirin aina kathara Eucharist kanawazat kangli Jishu na hanga look we ka bigsang maguda kani tuiza trada chikoli hi iwi asana ili paniung khawai salu Jishuna janjang sada dalaga hangmaning mana hi wi kudamna dalaga hangmaning mana ka kamashungji mating rik aina awi leshi kamataya sakhang tubing li kahangna ka thasai chilala Judas Iscariot na kisada Jishu Christa week asaina ashi sampang khaliao da heng sada ali yorza vai tuiha Kalawi sakhang tubing na Jishu na gajot adam tharan kiwi wang aina yam tui ser khai Kla azuvereshi itumbing na Kathara communion sampang da church ka salala kiwang itumwi mirin ni khanga che maratu kiwi wang aina Kathara church we aina za tui khai la Shikasang makatuk wi wang
ning ma zang lak la kaling ning dale kiwang church kaka kibali sam hangi da kaka jiwi ning ma gazang ning rin ma khlai wi bang na ning ma khau da more we na ning ma ngate la ka thara communion sam phanga kha ithum na Judas Iscariot jishuli yor ka zaba jai na ma ngate mana kha ning ngate da more we na phyaw ma thai la kha shit sang da ka thara Eucharist sam phanga kha athum bing chi mang da ka thara Eucharist we pangshap athumi mirin li theira ka thara kharing dui khangana kala ka thara Eucharist sam ka phang communion sam ka phang yi khanga jane da phaning thui hai da jiwi pangshap kala jiwi hakam haji ithumi mirin li mathera thura kiwangla je ithuna paina da khui hai da malai thui khai ningma ga sangjila ka chungkha lei papam dale ka thara Eucharist matai lak aina akhum khani sa da khai liturgy of the word liturgy of the Eucharist kharing a dui kala kharing wi ka shakaza ka thara phuk phya dam tharan abavre vrana awi naungra bingli awi legacy kharing dui kala awi Jishu Christa awi naw mayarawi asa aina ashina thochir sakhwai ngarai kha itumbing na church kara da kalakha katot sisi aina matha da mangran la communion ka samphang hai kha ithumna kahang makhangana nawngara phagza mangli shimli ungazan pingju aina mangtei mana na I jishuli jangkhat le shi ji akha ali cross tungli shauthat thanghon na wiwang I wiwang cross tungli ana thimi thanghon ithum huirla legacy of shipping juk mazung rumyangsa adam raira kathar phekar kar khilakha vareshi akasa khwai aming mangai na vareshi masala ka otsak shikasangji ithumi mirin aina chithei khwai kathar phekar ka phokhwai ithumna gacha khalata juk mazung rumyangsa ngana da khle na thum psychorally ningshila khaira vrena na thum ning so mirno